Hvaljen Isus i Marija, dobro sam vam ja, ne bojte se vi zrame, Bogu dragom hvala. Razlog zašto vam se javljam je najnovija emisija Agape koju vodi fra Mario Knezović, svećenik kojega mnogi obožavate i vi koji pratite i mene. Ja ne bih želio narušiti vaše povjerenje i vašu lijepu sliku o njemu. Zato unaprijed pozivam vas da i ne gledate ovo što slijedi. On je okupio ekipu oko sebe, fra Gabriela Mioča i Ivana Ugrina, novinara Slobodne Dalmacije, da bi razgovarali, navodno, da se to iščitat, pogledajte sami, o nekim medijima koji izmišljaju, koji teatar prave, kako oni vele, a eto, pogledajte ih, poslušajte ih, pa ćete vidjeti da je li njihovo teatar ili nije. I da bi nekako očito stali i poslali drugačiju poruku nego što šalje biskup Mate Uzinić i koju mi serviramo. Kad kaže mi, oni misle da ja imam ekipu. Pa eto, neka budemo mi, dakle ja i vi koji me pratite. Iako su mislili ne spominjati, ipak nisu mogli da me ne spomenu. Pa evo, poslušajte. Pa on mu je, ja mislim, mentor, ali nećemo puno više. Kardinal Ćupić koji je hrvatskog podrijetla, nadbiskup u Čikagu. Ajde. Ovo je sad već neko žutilo. To je za nešto drugo. To je za fra Božu Radoša. Dobro, ajde, ovako ćemo. Idea ovaj njihov cirlik se nastaviti, jer tako oni mene doživljavaju i tako se oni cirlikaju. Mislim da i neće prisist, što bi naš svit rekao. Zanimljivo je u ovome intervju da se da vidjeti da je i novinar Slobodne Dalmacije Ivan Ugrin žrtva zlostavljanja u crkvi. To ja ne govorim da bi privukao publiku, nego evo sami čujte šta Ivan kaže. Osobno iskustvo, neću o tome razgovarati. Dobro. Neću o tome pričati. To pred organima. Neću pred organima, nego pred dragim Bogom. Mogli ste vidjeti da Ivan ne želi ono sudstvo, nego on veli to će Bog. A zašto Ivan ne želi sudstvo? Evo, pogledajte oko prilike kako to izgleda razmišljanje iz usta fra Marija Knezovića. Lovna vještica, dakle, kao ono poziva se istražne organe, sada svatko može, pazite, evo, dragi slušatelji, netko može anonimno nekoga prijaviti i ti si ipso facto kriv dok ti ne dokažeš da si nevin. Kako ćeš? Treba dokazati osnovanu krivnju, ne da se ti braniš, jer svatko može danas, evo, znamo... Prvo, zbog čega? Ovoj gospodi očito smeta ako se dokine zastara, jer su se dotakli te teme, kao što evo isto možete vidjeti podastrto. I oni žele da oni slučajevi koji su navodno riješeni zastarom jednostavno budu u laticu sklonjeni za vijeke vjekova. Boje li se oni možda čega? Ili bolje pitanje, čega se boje? Možda Mario to bi mogao odgovoriti na ovaj način. Gabriele može optužiti netko, vi mu nećete, što ja znam, primiti misu ili neće da bude kum, ne može po zakonu i on sutra napiše pismo ordinarijat, fra Gabriel je mene pipkao prije 50 godina. I vi se mi gospodinu Ćupiću, kardinalu, kojega ste vidjeli da peglam, pere, a evo čuli ste iz Gabrinih usta kako je on vjerojatno mentor Mati Uziniću. Franjo, ovaj Gabro koji je crkven, kako se zove, a pogledajte kako se izražava,
a poslušajte cijeli tamo razgovor pa ćete vidjeti kako i prema papi se odnosi i prema drugim prelatima. Ne glumi on je iskren. Samo treba čovjek tu njegovu iskrenost vidjeti i sam prepoznat da mu je ne mora netko drugi otkrivati. A evo šta on veli, kako u crkvi nema nepotizma, kako su svi biskupi imenovani u najboljem redu, kako to nitko ne zna, kako su to informacije za malu djecu. Jer znamo mi da se pitaju ljudi i ti ljudi koji serviraju papi kandidate za biskupe, možda je i Gabro među njima. Šta vi mislite? Poslušajte malo ovo njegovo. Biskupa stvarno na svoj način oslobodila svih mogućih nepotizama i kakvi tih ne može se vezica. To se savršeno radi sada, ono što kaže, niko ne zna ko će biti, šta će biti i kod koga crkva je bacila svoju novu emisiju. Mario je najavio Kristijana Zebu. Taj čovjek mi je pisao da sam klevetnik sve dok mu ne kažem ko je pisao ono o njemu što sam ja govorio, inače će razmišljati o meni ono što razmišlja. A taj čovjek mi je ovako pisao, puno ime i prezime ima čovjeka, a ja mu ga neću reći. Kaže, ima toga još, na primjer, obitelj Zeba, svećenici, braća i netjak Kristijan. Svi seksualno aktivni, nije rekao kako. Pero župnik na Grobniku ima sina. Stipe, njegov brat, zbog seks afere prebačen u župu Korenica. Kristijan, njihov nećak, nagrađen od Devčića u župi Srdoči, gdje su Hrvati izbih. On vozi džip od nekoliko desetaka tisuća eura. Iako je bio napustio službu, njegova mater ga molila na koljenima da ne napušta službu jer neće imati prihode. Pa sada sljedeća emisija Agape, žao mi je što je to samo radijska emisija, što nije televizijska, pa da možete i vidjeti toga Kristijana svećenika. Ja sam slučajno na televiziji ga negdje gledao, pa bi vas ja onda zamolio, da je mislim televizijska, da ga možete gledati, da mu osvrnete i osmotrite pogled, da ga osmotrite kako mu usne izgledaju. A ovako, nažalost, ne mogu vas to zamoliti, jer je emisija, kako rekoh, radijska. Braćo i sestre, vi morate shvatiti, ja nemam ni tehničara, ni režisera, ni urednika, ni novinara. Sve što radim, evo sam radim ovako kako vidite. A vi sami procijenite jesu li moje informacije i moj govor istinit ili lažan. Već ste vi to davno procijenili, dobro vi znate. Ali ipak, Mario, sjećaš se da si mi poslao pismo, tu je ono pismo di me moliš da o tebi ne govorim javno. I neću, poštivat ću to do daljnjega. Možda će već nakon ovoga razgovora sljedećega biti potreba da javno pročitam to tvoje pismo, a onda da protumačim svitu ostalo. Gabro dobro zna njegov rod, osobno mi je pričao. Ima i takvih dječaka koji nastave u onim vodama koje su malo drugo od pedofilije, nego idu prema homoseksualnosti. Pa poslušajte vi samo kako Mario prekida Ugrina da ne bi rekao ime jednog takvog. Homo. Između ostalog, ja ću ga javno spomenuti ovaj što piše o Jasenovcu. Kako je olakšanje doživio kad je
priča krenula u drugom pravcu. Mario, agape, znači Gospod ljubavi, pa bi bilo vrijeme da ti promijeniš ime te emisije. Jer ako bi trebala jedna emisija zvati se Agape, to bi mogla biti, evo, ovo moje javljanje, gdje ipak neću pročitati ono pismo koje si mi poslao i o tebi javno progovoriti. Bar ne još. Eto, dragi moji prijatelji, samo još jednom da vam napomenem. I Ivan Ugrin, novinar Slobodne, žrtva je zlostavljanja u crkvi, ali on o tome ne želi govoriti, ne želi da to službe određuju, on zna razlog zašto poštivamo, kao što poštivamo i druge žrtve, ali koje nisu dopustile da budu u službi takve crkve i da budu glasnogovornici takve crkve. Premda možda spominjanje honorara, ako bi radio u našim ognjištima u mirovini, i ne mora baš biti onako kako je izrečeno. Sve neka vas blagoslovi čuva svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu vjekove. Slava mu. Govorila o tome, nema zastare ni za, djeca su i ona ispod 15 godina. Ja sam ima 13-14 godina kad sam doživljavao ta traumatična iskustva. Dobro. I jedva sam se iskoprcao i Bogu hvala. Pisat ću ako Bog da jednog dana o tome, pa ćeš ona moći na tu temu. Ali